say utua tithe wo a particular church utimi cost of one say ombo obosia e wo tithe nim oh yes e sound your man no how can a man of God say ebeka to say utua tithe o ma mi wu ayenhwe adwene ne nya adwuma asori bia park sika gu Ghana commercial bank ma omo dey see that my prisons me by omo so the members ni bi ton ade o traffic light mu a enum ponu dwetire kwampo obenya kwan age so kobo bosia e wo asa any other banks no ye wi adi nsihu de asi ho ama no say di pay aba betua tight e ba be boa asore ne ye asi asore dan obeboa osofo tibi tigina obi amfa asore pillar baako asore pillar baako bia 4 million onya nipa be 100 4 million times 100 ye say ebre enti se nkofo wo ye boa mo asore a ebe ma urade kura koma atone yem ni maami wuye na asore ni kotam 4 million e de koma no maami ne kwa kan 4 million cedis me minimum asofo ni bi okay 4 million cedis wa tua wa boa asore no ye si asore dan ni maami ewuo asore fo se envelope ma bre ni pa na ye man 4 million cedis e ye wo a akosia wo badwo so ube ba to ati ase asore no the embodiment of Christ. Madam via the TV, myself so obaso na wa share amafofo anya bi ahwe samre ya yatena se die na eyade se video bi trend on social media no so me no wi no nyina ye hu bi se mama bi asori apija di mu ewo asori na me yenim asori kro di nyam beto dwa na me sha na asofofo no ye nkyerɛkyerɛ about tithe na ekoye se wa asem ka no pija wonsa na kasa ana se wo ani samisi biara osusu betimi dia de aba ene de mama je Mike no say also papa mama ka bi nchiro wo asori mpemfo elders ne hwan mu nyina mo ya akonfo makonfo mo ye ne se ka me akoye se mo pese etuo tight no mo ye ne by force de chira asori makon no mu tua by force meanwhile ne mo asesa mo de bo asori ma no mo mbo awo mo ene mama no wakasa wo tumi su yepa enya asem beto ama asem yi hwe no social media so ama obia bo ma me na ba so bi so chiem se ma me no in fact wa disrespect say asori mpemfo ni yepa se wo tibi ebie na no ekasa ansem no de che asori mpemfo no me da fo ne ye no ne ye ba be di nkomo prophet Bernard Esiam wa ha sei me ne be che nkomo no ma bi sa ne sa so de ma me ne kaniem no ne so akoye sofo tight cry ye den na tight e compulsory say yetua tight na tight no why mo na wase yetua ma wo mo e wase ye penya ko pa mo ba money number na ye send tight ma no ana se ye ntua ma asofofo ana why mo ene won komo na ye ba be di no ha se bi di akoso abo aje wa donko GK Travels ene ye na kase na aso yasene na ye de ene enkomo ewa abesom wo menavo yenko ni ene prophet enkodi enkomo emra Bible say ye di two true mu no awrade amakwan am ya mfa ye nsanka ye to so bi mo say obi a obedi ntutu so duru now ye anroba anya me na me ko Bible na ye ka papa ye ka anroba na from wo bishop so for keto aso asori mpayinfo steward for so mo ya akoromfo serious okay mo ya akoromfo papa wo kasa no sa ka bibi hye ho se se ugba mi wu untua tight obi bi wu mo ma o tom tro no wan ka se obi bi wu a yemfa tight enkotua wan kan ne wom papa se mia me de me ho yemfa nto ho a na wo kan bibi se obi ye adwuma contractor otimi tua tight fine me ye adwuma sabe wo kan no sa na tie I can pay tithe me to matua tithe kese pa mintua o dia ma mintua ne se dia me pe na me de ba dia ka na me de ba ja dia me pe wa abonsene fine me ma mi bewu me ma mi nyanwuye me papa de obi anim sa asafu mu wa wu dada etare me moma so nti bodo tofa enti dia papa ja me kwa me kasa wie kwa do obi ankasa bie ma no ana na yate ase papa de to so bie tight no a wo ka ho asem no me ma mi ba be wu no nyanwuye na ma betua tight kuku dame na wa be asori ma be yi asori bat anko abe yi 5 million se mo mfa mra
na ma page 15 million dia betua tithe afi ne kambom se saying okay time na yetua welfare no na dan na mu ye ma obi nya adwuma na oni sika ode ye adwuma obetua tithe must say I say obi bi wu nya asema wantua tithe a wo ma obepe de wa ha okay papa train no ye tell me want to me papa de train papa train fine na yetua welfare no na ye dan mu ye ma because onye adwuma kra na obetime tua 10 cedis or 5 cedis with welfare obeka ko support no na ne onye adwuma na obetena ha na wada bia obetena ha na da bia obetena na ne bibia wu ne onya problem mo se won tua tight nti won ko oba obeja ya sore no ati mamenchia matifo achirichiri benche me de tight ya de a me say me bie scriptures amawa mo hu tight ya de a ye nse Kristo ni so ntua as the embodiment of Christianity and so be as on tia tight and a tight kra na ye ntua no weekly ye tua no yearly it's a yearly afe and ye tua tight Deuteronomy chapter 14 verse 22 okay kan ba 22 na be pem 26 and a tight ne kwa na nye necessarily say sika pote obi o wa oye banku ton obetimi abage banku ni bi nice one e de akwa akoma no sofo ne tight ni so ti ase e na bi a Bible say kwan ne wa obetimi aye banku ni sika na o de akwa akoma sofo no be no emfa emma yen joto wo tight emfa ntubuku mu say bi a ekua nim sofo pani bi a obeye annual harvester o said that eba afore na wa kire wo say envelope na chi no chiro afore ni sika o tua na chiro wodin or the reference or the peke omo ye omo nsem wo bi e wo asore ho then no afro mu nyina na bia bibi ho de atomonim no matimi aboa and on the other way round no me maye enjoy to tight set tight utua week we say week go kutua enjoy to ye ma book na reject that book there's a tight book na one more at the mayor now they are same now they have a better no and then we here and mama scripture Deuteronomy 14 verse 22 copy 26 we you Christian ya betimi akenkan and na tight kura mpo say utua tight wo a particular church utimi course of one say ombo obosia e wo tight nim oh yes they say the one more share they say be me tia tight one more share o chiro o timi course of was ombo obosia was yes Nehemiah nwoma but say wo kaza ka say ma wo mo njo say tight ne fan yes na sa no o be pa bosia boy na bia me ka say si etua na afi afi kan na afi unya 10 cities na de baye then they won a chire no hia 50 million na si a oba say o pe bosia o tight no wa so ni me say o tight a o to 50 million na say ba ne sa be hard ho nchi de free bibi se fa ho bonyame na ho nyo fa ho bonyame na ho nyo say asore ni nyina so ye odo a unse ne say akosu abehwe a and now sorry them is sikani ba sorry a one more special seater o me de ma no because no ye obetima yi bafu ye ba for na no obokura mpo a onhwe ba bi busa ho say sa ne omanioma na e wo nyame fie eye e se rade die ni munyam na ye fre bibi se nyonko do bia koye kronkron ma urade no sa nyonko do bia koye no na de ba bia koye no e wo infa say bia utua the whole year utua tight 20 cedi na wakọ sọfo penny o so pay 20 million e dia ye adwuma o ye adwuma why na be benefit from adwuma na o ye no because the moment a wo ye adwuma no benya profit and na profit ne ko be yisu affordable aba be dey rade ase profit ni mo be san tua affordable e ma so affordable ye dey rade ase and na won say asofo bebrebe na fa titan as a world cup ye Nigeria asofo ni bi kwa chimeka say on tua titan on ko heaven wadwene na ye adwuma se wontua title onko heaven eye ade a enya ade a eya ade papa and these are the evil teachings a ewa sori dem ene what you say e wo nyame mra mutua title ko sofo pani ni ho se wo frisu agaya sori na pa sori papa ko because the moment what about the embodiment of Christ now what say
me abetua me tight e wa asori fie no se wo pemwa biara e wo so timi bowura asori fie na wonya sa amoa no ene na wo se na nyamra nsam ne niammo ho nti no obi pemwa afiri nyame fie e kosofo pani nti a enkwase asam ne nsamfu asofo pani ne be ka kire wo no akosu a wo gina onan kokomu nyina be wo so because of a dentia maami a okasa wo video mi oka odi kan kire asofo ni bi odi kan pa because me titi tight ama manya enkame nya ho police case as a tight wa ko kire o me ni asofo mpanifo bi tena ase o de ba na me de abo afenka ya akwa etoma me nto so ti ase e wo nya me mram entutu so dudu ya no ne edi tua nwumtuni ka wo ya nwumtuni wa asore dem a enu ne edi tua oka na say obi a oto nwum wa asore dem bi a I was so sofo tua oka the sofo ntia oka na say asore na wo say ojaya na you must stop that church hey sir there was scriptures back here okay me were tight scriptures almost there 185 o ya nwumtuni o ya nkomseni a e wo sa asore ni tua oka okay benefit na come wan me gurus am na omo ya asore sei manyum tofo no ene bi a me instrumentalist ye ya asore wie biara me make sure so bia ye certified na so make sure so be twa obia wa ha wa boma ubotom wanya de bi a ebetima karo bi a be 4 days 5 days ebi ebedu ebe ya asore na saba be sim de bi asore ne sama kakra fa to ho ene eso ne de monthly asore ne ebe ma wo na busa ho se nwumtuni na otonwum asore dem no wonim se wa nwumtufo be do yege minim Ghana gospel musicians be 20 om nyina yege ye di o mu turu mama sa gefo ne mo musika enya asem kitwa o odi opa metima mo interview bi ba me mane hu se wonim so yege otonwum rough me interview ena no di obeye rough necessary ye share offering any tithe ye chia wa Sunday me me afa say aya so for na ka chia manya me ne say nyame ne ye chia ma ne ye chia say ye betimi dia ye niam bi wa Sunday ni that's it ne mo nya so for kwa de ni nyina no wa bo ne tofa no tithe say unye tua tithe wa asore dem according to Bible scriptures and Bible reference unye tua ya ye nyi ekunafo de enwisia enyanka anyomtofo ene nkomsefo yenyi wo mo de instant na ebia se ekunafo mienu ne wo asore ya tithe ba ebia be ye 80 billion a wo be chemu 10 ebe ma ekunafo de nwisa ne nyanka 30% uwia anyomtofo be tua mo ka in the church ansan na uwia ba be yusofo de ne pocket money na bia asore coffers wo de aka na kwa akotum send ye be ya aduane betine nyankopon fienti obi fira asore ekire na oba ebia okwansrafo bi a bu betimi ato bibia ma na di ena odi ekosofo bi so onto aduane ma oni bo nkwase ase wo be ka kire wo na se obi ekunani wo asore bi mu na se ye ma wo hia se ekunani na so hia fira asore ho enu nti na adum chedu a enya members bibire no saadie we adum chedu a eye wona so enti we nya members bibire no adum chedu a o chia kunafo ne nyankafo ka ne nyina na no wo ye adwuma kura hwesika obetabiri dia mawo o de despite the so bolo ne the miracle items so tonton o make sure o be ye adwuma be ye okay o mfa bed mfa nto ho so e na tight ne kura no enye by force so be dwa mre bi atwam obetisi mu kasa about tight meti akire se na mesere me se papa o ya wati esi mi Ghana so for bebrebe na betan no ampani ampa so ti ase enti tithing in the church anasa utua ntutu so dudu a eye sound your man no how can a man of God say ebe catch yourself untua tithe a o ma mi wu a ye nhwe adwene ne nya adwuma now that means na asode na amoye no ye ka se nyonko do bi akoye no na akoye se mu ye eyimu wa asore na onu di sikani bi de ne ma mi wu emo sofo ne elders enya ho quicking enko so na sene enko pedate amode beye entwitwa amanfo date mo hwe se rade de animunyam na onu hia ni no wa asore de mo wo samo timani we no no onu no mama na yesei e na de bia osu obob na oteche ntie prof say mami a o sorry kasa ye wa son dem no wo anaye fa ne se mfa ne sa so wa son dem no wo no wa sorry
massa comment we ya ebi mo say disrespectful I say maame no disrespect say na so mpem for ni ada nka wa nka be maame ne dey akosia ho fe mem de meka say ensuo tap ponche ni oje wo hwe obi atena so de matua tag be 18 years ni maame wuye no asore ne kotam 4 million e de command maame ne kwa kan 4 million cedis me minimum so for ni bi okay 4 million cedis wa tua wa bo asore no yesi asore dan ni maame ewuo asore fo se envelope ma bre ni pa na ye man 4 million cedis eye wo a akosia wo badwo so ube ba to ati ase asore no eye the embodiment of Christ. And she said, yeah, o filema akosia ne filema adwo anso saa. Said yeah, o filema sikani no, filema ya anso saa. No bia nya ahoto. Asori bia park sika gu Ghana Commercial Bank ma omo dey see that my prisons. Me be omo so the members ni bi ton ade o traffic light mu a. Enum po no dwetire kwampo benya kwan age so kobo bosia. E wo asa any other banks no. Ye wi adi nsihu de asi ho ama no. Say the pay ya ba betua tight. E ba be boa asore ne ya si asore dan obeboa. Osofo tibiti gina obi amfa asore pillar baako. Asore pillar baako bia 4 million. Onya nipa be 100 a 4 million times 100 you say. Ebre. Enti se nkofo wo ye boa mu asore a e be ma urade kura koma atone yam. Ene ye nso obi aso ntua title. E ye mandatory in the Bible. Okay. Ena wutua title and expect say you are blessed. Okay. Eye kronkron ye. Okay, so untua title na wutua expect. Se utua title e se nkrofo bi mi se bitua title enye den Erade be hira me. Okay. Na utua title na ya nroba Erade mfa no mfa hira. Utua title na ya honorable member of parliament na wi ya Ghana sika Erade mfa no mfa hira. Okay. Sa elder ye oye Pentecost elder ya o twi obi abasa twe ne sere ne court no. Onye Pentecost wo elder. Enso hwe ne ye. Some people when you know your title are sorry there. It's when we talk about title, but and send panic say when your title, if you can was so them when you are your man, who as an evil person. Oba sorry them want to correction. They see you as an evil person. I quite remember now may I sorry Fadama. I laugh you outside. Now said drunkard bi ba sorry. Me di betwam keke drunkard bi ba sorry. Na akosia drunkard ne ba so for penny ni sorry e ko work drunkard ne out. Ade ntia wa bonti. Enti na me so na me ye ministration na me so for penny pato jai nomra we dia me nkofo a me nkofo a. We mu nti ne rade frame no nti oba ye no e no be ba me no tie nsuom e wo the entire church ni nyina anim. Ade ntia papa me twam no preaching the coming since morning me didi man of God me person me didi na me hunu de wo kan say yampa I have to pocket me own money e mo mo koto aduane buy man drink e man didi e man tie nyame asema ne fa nyame bepem na wo ya so ne che ya so ne member our giants and no we giant ye nyinara. Okay, a house of the Lord a place obi anya pe obi anya kronkron asore there aye bi be to say hospital uwura wa enkeka bi wo ho yare bi ni nyoma bi doctor ye can say pastor be make sure say you are okay. But enye a place you look down upon people. I go so atia say this person make I know your church member or your church mama so aso for penny no. Prof, ye share any method to say be mo ka say me kwa sorry akoto offering na me kwa akoto tithe the penny say si kan me de ma wo mo sasa de o kwa ho me de koma nyankafo na me de hwe wo mo wini bia ye chance o de be kwa ma sofo odi that statement na mo kan me for mo so okay and no so na akosia another blessing on its own. Okay ubenya so be hwe okunani okay kan 1 Timothy chapter 5 verse the number 1 to 15. Echifia samwose akunafo Yesu Kristo ekofo nani kuomo pa elisia enyanka ene akunafo o kan ona asem so ye akunafo wonkunu enti se ebia untua tight onim de enti despite higher despite emro start your new plan station I was a child ye hu ni pa ekunafo ni nwisia ni nyanka o mo aduane di o tue bi mo school fees ono abo Kennedy akompre ko Japan say mete no so ana ma sori Erade
ekunafo a wɔhwɛ wɔn wɔn otua manfo school fees wɔn ni bi okosisi a kɔ no aboken no so wɔn a wɔbɛboa sisi a so when they are flourishing don't think say wɔn bi nti na wɔn flourish you wɔn mo ati wɔn ani ahwɛ wɔn a Awurade ani ku wɔn ho eni so bi so ntua ɔmɛtua title asɔre dem ɔhwɛ ekunafo bi sɛ ne nyanka de unim ne blessing sɛ nipa no ntimi nkuni da wo wiase agye sɛ ne time aso de be free wiase ɛna saa aduane na wɔn ma kunani ni di no wo yɛ ne in the name of Jesus Christ so what you say okunani ne ho atese wɔn ma ne ntade wɔpam ntade be 5 ama no wɔn ma no aduane obedie wo de na to monthly salary so bi every month bi 4 million every month bi onko gina obi gate ya no enko bɔ kokoko ebo bi mebu na nimtia be na nsɔre no ayi ansa na yehwɛ ekurafo ne nyisia ne nyanka which is not right na me mfa ne sɛ a week no kunani no nko eden obi wa oni adwuma a ɔyɛ wo be kɔ na ɔte wo bom saa ɛne adesere sauti ase and those are the people who say churches in a shower. Banya fee be subronya be sona makota memo bag and the frato oil. Abejina said the yomado a fake. Okay, instead of prophet say come here for say as some for now mambano and then sorry na ye call. Because they me who say obi suffer be na she say we are bare man now on us on them now also offering 10 cities 20 cities are only ready for marriage. What's our bare man for 4 baby in now because you are stingy with God. Nyankopon, you are very stingy with Nyankopon. What about you? So for them say na adwene nye adwuma. It's like I say they sika peno. Yeah. E was so for nanimu pa e chen. Nyame adwuma no. Who say akoshia the kingdom of the living God no. Another side aspect e sika. And as I see, canon, so you won't go for the radia bless so much. Who are sorry for any Israel, and also are dominating was raw. Who were radia sada blessing financially was running peche, say on your doorstep, no farm one answer. Ben, I saw when it being quasi a semunti. I saw when it being some punti, and sorry be an escape woman in every home. So, yes, now why number on by the so for penny bed members and back cannon. Paper to what you say. You are so when you are with Gina Pop, no more cow anymore. I saw my generic crazy room. So what you say. Ain't she Oduwa a radim man prophecy, a radim man of Bible actually, a radim man apostolic name, reverence of Erad, but you are blessing financially. And also, you are dominating was that a radiant sram what to be a day. Or see the most of them will papa and Kunia and was surrounded yeba. And was slam was on another side that all expect to say, once my blessed with best support to the kingdom. Maybe ministry more abroad to foremost by a min katamania by 200 the supporting ministry. Okay. And I don't mean how beers will be into your tight, mamma. There is no man Tamafro be said to your tight to her, mean yet, I may prophet say, I mean yet that. But who now feel so, Papa, me person be to tight to her. Fair enough. And they have supported me enough. What you say? And in your mere human, and you will be a while or no. I was your men friend. Sir, a boy for us of we be near dreadlocks war and babos of would be a departure. Oh, me, sir, oh, what would be your mutilation in our boy? Sir, boy, so poor Begina, property, my dear Yansa, some part of the Babaca. What you say? Obeki can you mabba? Can you tell? Will be say, Waba, sorry, we're bought for year 20 cities when you're ready to marry. So for what you need, you my mentality. Forget about that man of God. So for not doing your juma. Uncle Mokola, Uncle, we are one city. Or then the bush would have been 2 months so Benuno. So what you said, Unse, Yamia Jumano, 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 7. Or said the Ofanya Mir Juman, or Pejuma Papa. Name the set or chef one is a woman and once in Binka. Or Boba Yabekas and Yisika Libre. The wow fears ye. My man was when young groom. Now, one who fears you the abed and Baby Yanko Pansa for so. And so also, what my baby Janababekan and Bushwasa Bekan and some phone and Quasias in Biana. Members and also penisa. And then once a gun, or yourself 1 hour gun and now on time pen Quasia some can. And the son only Ghana or so because you are tough for mass. Oh, you're trending.
o ka say ai me ko jira na me ko ka sa bo twi obetwem wo abasa de sere there was say was say we be ma yire ni age a there be as a man of God present yourself to the public eno na secondary matter on na yire wo dem no person ye ne sa anwoma no ono anasem a ba magina publicly what you say it me dey concerning that tight issues ni sa ne ho nko ne ba no mama yenye very careful. Okay, I would see my main come for JK Travel from my JK Travel sin they been can show say who I want to now per se o me PMO or Africa nya Ghana nko on JK Travels for enchiche enkomo. Sa enso and na ka say o se men can show say ni so person o talk ujum ka na waso da ya che no wo mo se peke wo mo number no na frɛ wo mo na talk no wo ma so e so we boga wo abedu Ghana o person wo year rounds I in fact wo Ghana ha ya aka ko PMO kuma so person wo rounds ni nyina ya na ka say se frɛ wo mo no mo ma o take it o mo ma o car wo beti da ya rounds na o to so a ne bo ofo na wa talk kama enti frɛ wo mo number no to see I now no one encheche enkombo eitina I had say Prophet Bernard Asiam and I mean the good so I to enkombo no about tithe I tithe once and sem any afi so affordable amanfo nsem a mpempi omocha eka ewo ho na yenko prof so na ya na ya sorry so prof ya be sorry so no me send mu video bi say woman bi ka say on the first now of Pampaibo or sorry Monday to Friday oh mo vampire wo ko enyom tofo na odi ni ada ma okwa what we say the omo ye say ka me afa ye say sikafo ni ye sheda sikafo mo asonde mo ye sheda wo bobo mu di bo si yam vampire mani pass masi yam mo wura na djuma mu yam mo wura ni fie na yire ne ma na nyankopon protect wo na mo se du ahiafo no so a no ma ka so le be ahiafo ni nyina bom yam vampire ma asole ma no anu ka sa ni sikafo no ka sa 20 minutes ai vampire ma asole ma no 20 minutes ni abawi e so no so fa de to no so no so bom modern na wa ye adwuma se na be ya manfo so be compare ba akọ ba so ampa ya ama no na wa ye adwuma e dey abanje so kwa sorry Sundays the prophet say me o je ne say make us sa ma me no na adwene wo fom okay na adwene e wo fom bu se ye ka se akosu ye ka so bi a prayer tower leader o ye adwuma but o make it time say o be yes ha intercessor calling okay do you know sa akosu me ye adwuma me ye adwuma o enye se me ye prophet me ye adwuma me say okay we ye adwuma aside the prophet me nya me adwuma na me ye nyina me san ye adwuma o enchen o okay na nka ma ye adwuma me na feed me family me mfa mani ntu obi so okay ba un se ade we eye calling e na me mfa nsem mo media adwuma eye frɛ se uni odo eni da ego ni zeal na untimi nye sir enti me ni me prayer tower fo bebre ba mo ya komensafo wamo bampa ebo na kofi oduro kan na mo fin so obo wamo bampa ebo na hai obetima ye sa ba 2 hours wabo aya petesi no de aburo ni nka se egudanum em se kum cha kura kan mre bi mini bebre asofo bebre okay obeye ai empa ebo da won de bi aya petesi en wawe ewo Isaiah 28 verse 7 to 9 ube hu sa scriptures no ena sa de maamene kan no me hunu se she's down in spirit. She's down in spirit. Okay. And sometimes you know, oh, a prayer tower leader now now tie the prayer topics be a bar. Sometimes you pull out. Okay. I didn't say young mom pay mercy be on an emma. Na ohiani no amobe bompa ya ma radia blessing no peche. Amane tibe gina na so financial ono de moto na jejemu. Because ono ye ba so ya ye ba for ya we ya 5 cities and there ne haya no da obebre kuturu de 100 cities the ba na da means so na pai no akoso atia se ba which is not fair okay say erade amfre wa say adwuma wo ntimi nye me prayer tower leader ma ye bia so many years and erade hu me mobile graduate me ade me aba to this lamplight ya sa so for bebre ase ba sometimes no mo nante a omu se wo ye den pe ye be janu ma ni nyina de egu so obi pese ne ho to ne yare mu a eye wo ayemfre kwaku obi kwa abrochire ope breakthrough a kwaku na sofo na gisika na gu ni botom no o se ne guest house e dwedwe no ho ana so se ne de
enti ono prayer tower leader no hwa na ono nso kakra mfa ne tete ma ase a obepon ne ho ba me for ne say enka as a church and the embodiment of Christ there enka e dey na effect say be a prayer tower leaders for no ene na make sure say me ya sori wi a me nkwa me ntimi nye maybe a prayer tower for ba be gina mu abi a 2 hours ma ba be so mic mu 3 hours emu deliverance emu kasa kire emu enquiring from the Lord e be wi a sori na bibia ye mua ba onu banko gina ho emebrea na bia at the end of the sometimes show mun tadi sim ko enye fe ejibe mi prayer tower for ni nyina no mu gina wa be fin so for pen ni gina ho said you gina ho ni said you gina mu ma we ni said what ya tu mu ba be ka so for pen ni no na so a prayer tower leader and I say prayer tower for mu no mu gina obam ebom pai ba sa no man share ade din ani mu nyam onu se oba na ebre opemo ba bi aboa no fru yam na boa no because nyame fie ayodo tema bia koye ene kronkron ye se nipa na ebre na wo bia ena sometimes for no asofo ni bebre wo a omo se unyahunu sa akwa wo sika na ota ben ne pe na akose wa kire sa skani no okay asofo ne yesa oh obese wa kire skani ni sisi asa omoa me emre bia me kai makosem na me wa asori bi na skani bi wom na ne yire pe masem ejine ni betu menu se papa me pesen ka ugina mama me ni mikunu ye fucking dust ka me ma na toka achewo se na sofo penity bachi na oti na me so ma me de me hia ka o me de for now de me preach o radio ni TV nti be support e na ka che ni kunu se daddy pesen ka ma sofo 200 million na nka de boa the radio na nka bia wo mu abeche ne ka o sofo penity ya na ekose me ene ba na sikani na wudi daada attack bi ba no so anke beti magina ba den ta na mafiri aso ni that's it e wasofo nim ni sa me pull you down me mpe wo yie me nya wo se hwe alpha hour bra pa ni e mane a wo hunu ni mpinchi nkwa bra wa bre obeti bi gina ka se we onye papa ye hwe ne downfall na wo de urade meshira okay agoso atiase wo de urade meshira no nya obi wo de ba wo fie de ye ko obi fie de ye enje be sere ye nuanu ma sofo we da ne ye ni sa suban no wonim se me ka no kore okay we da ne ye ni sa suban no emwa ye emfa ye nko ba bia okay your prof me da say prof akoye say na me jo last word no and say afuto be na say no because say akoye say next generation ayaba no maybe they sorry maybe some of them will be like me kwa sorry there and then me bet na fee because a waste of time me bet na fee na ma bonfire wo me dem ni antade akusia sa no mbeka going to meet the Lord in his presence or the altar so any waste of time ba ye nuanu ma sofo ni bi ama bebre na akoma atu afiri nyame mo onim se wa sofo ni bi omo no mu wi nyina sa okura wa interview bi da osofo bi onu mu wi ma interview osofo onu owi apetesi grof wa interview bi da sa the last time me show me stress me say me ba onim sa ebi mo bie clubhouse nyina asofo o ma bie pap on say man o mo bi on friend mapuka na ye wa asofo bi o ma bie asemo ko enti say ni power eti wona o say sa asofo we no mo ne ye no mu so mo ban ya akoso apeso okwa asore okoye den sofo na ankasa osofo bi wo last pharmacy ya last pharmacy ne chiri bia ba bi osofo no gina kwan no preach bia ba ne dia asemo enti sa asofo be hunu so oche wa obekwa asore bi onko enti sa asofo ne ya nchenyi abra boye ne ye ne yesu ne ban ya sa e na hun se ne no ye wo enkrofo bi a particular group bi a omo pe those kind of asofo no ye ni Ghana ha na asofo bi di ne ti ekosi form aso de mu bu ni pa wo soro o be to me say ma ye sa aso de mu akosu asen ka mewu ho ayi adeparty bi ai ka samato what you say ba be ye ni aha but so asofo na fa ni nwadi oni na na mu asemo enti e be sere me de me last so da me kan sero no se nyame mfre wa ko market na ko pa de bi na ton okay o yo sofo nso na wudi dwa yi wanim
ne hu sa o de o so for o ye dwadidi okay ne bo mu ko bani e ko fa tomatoes ni je ni eba e be ton ma church members okay agosu ade o wa so ni tie de honhom ne ka kire asafo no why me da say the wa so no entie de honhom ne e ka kire asafo no me da for higher the TV me da wa se bebre say wa share yen awesi samre tina prophet Bernard esiam e na me no e cheche enkomo no me da for me so sa no ahye ama for anya bi ahye bidi e de akosi aboajewa donko me da wa se bebre so share maka Abusafa amaka Babajiki Travel Hotel Sabuki Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You go to Apiko airport to your destination. And one person will holidays. So if you are going to project to me, maybe I'm meeting some project 2 years. You go to my Divine Space. You go to my GQ Luxus Hills Hotel. I will equip Maha. We make travel also stress-free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.